Mentakas ngi kan riu terik unaitung ar hajar ar poar, kaladon gecing pediang puram, yigid khot ka PDF, kibana karang scan area, syaka party UDP. Bat hagani kasngi, kibala aiting kren, hagani gecing pediang puram, kilong iba Ike Kharbuki, iba long Vice President ke UDP Soyang Circle, iba Ambrose Lengdo, General Secretary Soyang, bat iba long ru General Secretary Barim ke party PDF. Bat hagani kasngi la ajing kren ru da iba HDR lengdo iba lang ru candidate banjakun haka election ar hajar ar pulai naga soyang constituency. Kumjuk kumo iba ini gini orang ba haki election kabala dab araja kapra ngaru madeu General Secretary jong ke PDF kat sebalai ngasio kene ke kam tu pingam tik balai la kata kam malam ru ki thungi ngam General Secretary kata ikam hasinong ru kumjuk ki kam bat ki pun ki bantah di hakade ke genti ngapoi bat mahe hakade ka UDP jumi pan sim kene ka kam General Secretary yang bantah pada trelang bantah ke jipit jimbiang jo kene parti bat kam tam na bantah unjo yoso jong jingjong hakade ke election araja apulai de ke ke bangah ku apa dong kene ke por kade tangkade so tenat ba hagapor pengilek ni kendo yau presiden joka East Khasiat District joka UDP Shillong so tenat ba ikan gini ikan dia yang mau bahet mi kuat ba kayin kesem jopi kenya telimlan kumbaga parti jungiru yang telimlan kata gede go ini so tenat ya so ke sur daun ni ramba no pejak East Khasiat District pan i bahara mereka jingalang iparok juga PDF beliau pan biasa lang seka UDP hagan ke janme ke pamata ngaslo bade lang bajong pi kalau panlong yang ikumne bade don lang hagan ke janme ke pamata ngaslo menong kublai sibun ya pi pidon yang kena mensim daga wei kasur pilai sim kum ka unit hangne naga pentakan penyeso lang no syak UDP nam takalawei Jokari bekerja kendri berawai kebeli sibun pakna kamtam walong kodide bukan saya airai buai ni kikatong akan election ahajar arfulai ni kermen bau beli unyara beli mendorongkan yang yo kejikar ku kerdo menen naduk arf kendai terik iki babun kinokeren kirurang ba kibawan ka parti kijomi ke sentral mudi kila ai kejikar ku kerdo penginyo bankai yoso jegejing job akan ka ahajar arfulai parok ngasu bakapur kamslem ciu yangi Satan dulu benar ya kadang kapur ini begini terai nam takkan kakam kapasya semacam ni dengan kermen ba ini ailang kakti kaman kakti kediang gendon keji teristom naslo ba kapakam komsan kalau begini apa terklaim nadu na yin nangkom terklaim jaga parti kejongi nagi unit kejongi naslo ba kaniga jingle itu nga layo ka experience report yes kala ko ito nakabahi pada kalian juga datang dan malah keseng beras kuning keleng jangka kasusi bagawai ban kersil tiap yang di unit ban teriem yang ban insa hadir dalam teriem baru kau yang sekot pada kau ini jangan apa kata kalian jom tiru kalau pinang ya perkat mafi nasuai ka food for thought ka jingbam sumbo jing perkhap mapinya perkhap pet kini kesan perteng kalau begini makanya gaseng kalau begini don ngipta kap idon cikarnan su ya kalawai jom kini gaseng nak minta kalawai gitu mi ya syom perkhap saya lum di unit kau tak kira lum begini ya baru right berarti ya Allah lei isai begitu belum cukup saya nak perteng media mentaten Wei pawai waktu waktu tempat bompanang kulir harga ni mobile mentah te you ilut te belum notit lo te kira rai lo kilo ba ide shop perhap bukan bu ya kecingan te sabu untuk sautrik jum punai berada banding kendo te so ya dalam poin tai baro ya peni bak parti kongres kami langsung parti kapa ide ban ai di sana kade ke parti riulum lajong kapeka sengtrairi
kita kali ke UDP. Perhatian balairan, nggak sepenting kalau selain banyak kendo ini he jadi UDP yang teh. Kiru kaya setunap naman nakaliang juga UDP itu kiburom yang ako uwe na unong yalam bah kamat juga state nilai kendo kambarobo ngia burom gue ngiarap gue kumo pareng irrespective of political affiliation. Wala nang ibaday kaju ka partido Henry ngiarap pot iburom gue. Demanta pada apa ka ndey taban amba ngiburom nama irrespective of political affiliation Henry manta pada ngiarap haju. Te hane apa konstruksi ke jogi ina kersyani ke seng dulu tegi babon di UDP menakane kimsim lawan kersyani nga ho gidon kattu kane lese sipawa kilawan man kersyani nga re lai bawa te kikram kersyani kilai pada kersyani ya ka seng HMP na malbala penbay daka parti high command ng tinapos lo. Kung dia kamuhi, itu gibelapot paman waktu itu Presiden Jogiro waktu kupor lamut pagkasyanin hari wano Presiden ng tinapo Shalom Dr. Roy mula klano dewan bos yang keren. Begini mariawan Dr. Roy itulah kilat no pagkasyan yang upamini sa PHSP. Kalau kay patay ka ba ngaro ngasmusi ngasusay ya kini kinokris ya kini ki dekot sa UDP kibalalik kersyaan bat kongo ya kihe sa parti nanti na jo nagilalay ban don kampak persabolom yo man itikentir namla panera pepi te kini om ngilai kersyaan sitam yepi nadam day nangi pimjo piwan kersyaan nomor bomdon bopim kependian kandidat udah kependian kandidat piswan kersyaan ini langsung tu baganan job teh pisawan te kemo pri di kot jam UDP balik kersyaan Yoruba melewanta jika rubio leto kersyaan so stay hal tu kapor dapat pusat pulau pengaruh mahe ngar mengatakan itu beliau utang wan kersyaan itu tang mengasih tiang yo film yang yo long yo film bolong dua minta tak kau ngap boleh bisrai bolong tak berkait dengan baik kasni pada nak jom kasni kalau Sunday kasih mulai every day is not Sunday baru kasni kemana kasih mulai kita nak kasih kasni kita pengaruh kalau baju tambah tak hilang tak sebelum tu saya baik tekat petang ya kasih kipor pada mana kalian menjadi perlu UDP kilaya community kilaya anglo tiga mat boy siang di parti saya kalau haji penyak kabangaru kami siap boy perkat asim community hari hatta kajing alam jom mak pakai ngaji kan lupa lupa kam kalau korek lo men proposes God disposes kaya kaba ubri umur ublay pada umman te iman hakani kaba mafi baro perlu juga dilai kuat kan lay manya lay no saka UDP te iman ublay ro umunjur te ngaya position kuma nao ba kasur ke jung upai ba dengan kasur dan yang itu kan ngasih ni kan ni ba
sawan pa penias no ila diro pa sa UDP rengkan pat kinong siya moro nakaliang